Om Swastiastu. Inggih aliti-aliti sareng sami sinah mangkin pada becik nggih. Iring pada becik kena rahayu sareng sami ngiring mangkin mesareng-sareng mewuruk utawi melajah nemang Kidung Wargasari. Benten sane uning Kidung Wargasari. Durung nggih. Kidung Wargasari puniki sering keanggen rikala upacara yadnya utaminipun dewa yadnya. Upami ring sekolahan wonten dalan Saraswati dawuh punika rikala dene jero mangku sampun munggah sampun muncarang mangre ngantem Banten sering puniki keanggen. Nggih sareng-sareng nggih. Lengkarane utawi liriknya nih Ideratu saking luhur telocodane nggih telocodane mbawani Pak Guru Ideratu saking luhur kewula
mantep wangi duwe. Nah, laris ri sampune puput nunas ngaturang semah bakti laris nunas tirta nunas pijo daweg nunas tirta puniki daler sering kangen pupuk napi kidung warga sari. Nah, ini turun tirta nggih imba kadiasa puniki turun tirta saking luhur. Iki cocodane dumun nggih cocodane turun tirta saking luhur pemangkune menyeratan mangulencok muncrat mumul mapan tirtek mertejati paijan betara sami penglukatan dasemaluk sami padha lebur malane ren mumi bawane balea pisan panjangan balea kidik nggih nguwilet akidik nggih turun tirta saking luhur pemangku
sareng sami durus pelajarin malih paurukan malih manglewagen wikan metemang kidung wenten angin rikale nyangre biodalan marjang pecariannya inggih karya sapunika kirang langkung Pak Guru Nunas Agung Pengampura. Om Santi Santi Santi. Om